umva ihembe ukuntu ritikora, mugiye kumva ihembe do, muraje muri yumve, waryumvishe, murebe ukuntu rikubita niba mutazi ihembe, mugiye kureba nanone, mugiye kureba uko do riri kumwasa yaba mutazi amahembe ukakora. Iri niryo riri gukubita, mumureke murebe niryongera ahantu ahita afata riri gukubita. Waribonye do ihembe, maribonye ukuntu rikubita niba mutazi ihembe, mugiye kureba ukuntu ryongera, do rigiye kongera, do riri gukubita rihinguranya. Niba mutari muza amahembe, ngiye kuri mukiza, ariko tugiye kuri mukiza, nagira ngo murebe ukuntu rikubita, mwebwe mukinisha ngo imyuka mibi ntibaho. Do riri kumwasa, iri ni ihembe. Ubu muretseho rikamwasa inshuro 10 yabo umwuka urangiye. Impamvu ngwagurukije, Imana irambwiye ngo hari umwuka wo kunyagwa Satani yashize ku buzima bwawe. Mbonye wabonye amafaranga ndetse utangira n'ibintu byo gukora. Mu gihe nabonaga ibyo bintu byo gukora bitangiye, nabonye bigenda bihombera mu maso yawe. Mbaza Imana kubera iki? Ijuru rivugana nanjye ngo Satani ntabwo ashaka kugira ikintu na kimwe ukora. Uko bimeze. Ndi winter God. Uko bimeze. Ushinguye ahantu muri Uganda hitwa Rakai from Uganda. Rakai from Uganda. Tuvuge ngo Rakai from Uganda. Rakai from Uganda. Niho bamushinguye. Ariko numvise umwuka w'Imana ambwira ngo urushako rwawe niho ruri. Ugira ikibazo cyo kongera gushaka, kuko wanashatse umugabo akubera nawe umupfu. Mujye mubaza amakuru utazapfa ko ngo ni imboga aringira nkunda ukapfa kwiruka. Igihe yaba ari kugushakamo kugutanga kitwa kamari, kitwa kabuzi. Imana iravuze ngo uyu munsi inyenyeri yawe ikuwe muri iryo rimwe. Haleluya! Gwino. Kandi nyuma yo kuvayo ugiye kubaka urugo rwiza. Ndeba mu maso ibikurimo byose biragusohokamo, tutavuze ibintu byinshi. Ibikurimo byose birimo birava muri wowe, birimo birava muri wowe, uko ndeba biri kuva muri wowe. Ibirimo by'umuriro w'Imana biba mu maso yanjye, birimo biratwika, biri gutwika uwo murozi, biri gutwika uyu mupfumu, biri gutwika abadayimoni wamurikiwe, biri gutwika by force, by force. Nguwo murozi, nguyu murozi, arashya. Rebosikote bini my fall, entai my fagodi my fall ledra. Remosito, I will pay for rekura. Soka muri we. Soka muri we. Soka vuba. Muvuge ngo mu munsi wa nyuma wo gupfa kw'ababarozi. Umva ihembe ukuntu ritikora, mugiye kumva ihembe do. Muraje muri yumve. Waryumvishe, murebe ukuntu rikubita niba mutazi ihembe. Mugiye kureba nanone, mugiye kureba uko do riri kumwasa yaba mutazi amahembe ukakora. Iri niryo riri gukubita,
mumureke murebe niryongera ahantu ahita afata niri gukubita waribonye do ihembe maribonye ukuntu rikubita niba mutazi ihembe mugiye kureba ukuntu ryongera do rigiye kongera do riri gukubita rihinguranya niba mutari muzi amahembe ngiye kuri mukiza ariko tugiye kuri mukiza nagira ngo murebe ukuntu rikubita mwebwe mukinisha ngo imyuka mibi ntibaho do riri kumwasa iri ni ihembe ubu muretseho rikamwasa inshuro 10 yabo mwuka urangiye tumureke murebe by force by fire. Urashaka iki muri we? Vuga ibikugenza tukure kugenda. Urashaka iki? Urashaka iki muri we? Vuga urashaka iki? Urashaka iki wahembewe? Bagutumye iki? Bagutumye iki? Fire bagutumye iki wahembewe? Bagutumye iki? Fire bagutumye iki? Bagutumye iki wahembewe? Bagutumye iki? Wahembe urashaka iki muri we? Urashaka iki? Ndavugisha ihembe, kamvugane n'irihembe, kamvugane n'irihembe. Niwongere kumwasa tugiye kuvugana. Aka kanya ndagutegetse niwongere kumwasa tugiye kuvugana. Ngiye kuvugana nawe. Bagutumye iki kuri we? Bagutumye iki? Fire bagutumye iki? Fire bagutumye iki wahembewe? Bagutumye iki? Kumwica. Ninde wagutumye wamujemo ryali? Ninde wagutumye wamujemo ryali? Vuga. Vuga vuba ondiwa. I want to give him a how. Dile sindi bini wa enta. Muturuka enja atandukanye. Ninde wagutumye? Ninde? Ni nyina w'uyu mwana. Yagutumye ngo iki? Nagashaka ko kantu gakora ari Imana nubwo kamuzengereje. Yashaka gakorera iki? Akorera iki? Gakorera amashitani y'iwacu cyangwa nkatangemo igitambo gapfe kamvire mu nzira kuko nubo ni gateze. Inyenyeri ye ninde wayihaye? Nayihaye abana banjye bose. Warayibasaranganyije? Bose. Uyu muhungu mbona wayihaye from Uganda ninde? Yitwa Henure Gashumba. Henure Gashumba. Nyagashumba Henure. Nawe ndabona yaremeye gukorera abo bazimu. Nabarabakorera nye. We witwa nde? Nitwa Mukarusine Marita. Mukarusine Marita. Reka mvugishe noneho Henure. Henure ari hehe? Ari Uganda nyine. Reka tujyeyo gatoya muvugishe. Mbone kugaruke hano muri Kigali muze uyu mwana w'Imana mu kuzimu. Reka tugende Uganda. Ngiye guhamagara Henure ambwire aho yashyize ubuzi. Hinita binti God basiti ko ebai. Tumanutse akakanya tugeze Uganda from Kampala from Uganda. Vuga ngo Kampala from Uganda. Kampala from Uganda. Tugezeyo. Henry agiye kumbwira uruganda kandi sindumanya uruganda ariko reka tumuvugishe mu ruganda. Abadomu bulira ki? Nze nakugambye rwa cyompita gwe musajja na asikwagaranze sagara kukulaba. Ntabwo ashaka kumubona. Ntabwo ushaka kubona mushiki wawe? Kano sikagalira dala. Ntabwo agashakira kimwe. Njagala kukita sikagalira dala kano kawala kabinyo situkagala wafe. Ariko izi mikoro zarapfuye nguri zindi. Ngoza gwala kwagala. Zangundu ruganda rwose menye zata.
numva ruvugitse ukuntu ariko arumanye uruganda. Twarimo tukubaza ngo barimo bakubaza ngo babade bakubuza nti kubera iki uyu mukobwa umugendaho cyane? Wachi umutambura ko nnyo? Naye mu bana baffe. Wamujyanye hehe? Warakayino samu Uyu mukobwa ngo afite umugisha mwinshi. Kubera iki wamutanze kuwe mupfumu? Wamutanze kuwe mupfumu? Kano mukisa we wona ngo bamushyinguye n'umugisha we wose. Wamutanze amafaranga ngaye kugira ngo mutambe? Manje ngo ni menshi cyane. Kubera icyo udashaka kuyubaka? Aya kikuru kano kagala kukolera Katonda naye tubyagala nga Katonda naye okutuka runo katuyibubi ngo gakunda gukorera Imana kandi badashaka ko gakorera Imana. Rero mugiye kumurekura tugendera kaye mwatabye yibi ari amasaro mbona ashinzwe iki? Ndabona amasaro menshi liwatis emawe God emotistance lead the biwa aya masaro ari mu ifoto hagati arimo atsobanuriki masalo omukisa we wona guri kwayo masalo umugisha we wose no mukisa we buri saro no mukisa we buri saro n'umugisha we ko mbona ari menshi mangi nyo gwe toyalaba ngo ni menshi cyane we ntuyareba. Ndi kubona amasaro ifoto iri mu masaro tizewi emawinta kwa muzika wena no mukisa we wona bamuzitse wese n'umugisha we wese ari ku munsi naye tariwo ngo ari kwisa ariko ntahari arahari ariko ntahari. Kikuzimu mwamugejejeho bakamwanga mukamugarura mwirimbi. Twakubuza nti kano kasenga nyo kano kantu kabinyo kabi katutesanga cyane gakunda gusenga cyane kabatesha yona tine bizibu kugaka kawara kano kola bakano kabi ne katondori kamwagala nyo katondori amwagala nyo ngo Imana iramukunda cyane. Katonda amwagala nyo Imana iragakunda cyane. Katuteseza nyo no tuka runo family yona teri burungi kubwara abatesheje cyane n'umuryango wose ntago umeze neza. Okay, ngamo murekure akanya. Akaba no musajja ngakite naye kamuduka. Turatangaza ko mu murekura. Eze mujeje kudavuga rumanye rugana. Twakafumbira umusajja mubi ngakite naye kamuduka ko kagenda kavuye ku mugabo karayiruka karagenda karahukana. Uyu mugabo siko mbona akorera imbaraga za tubaje twagara fireyo naye kamufirayo kubanga kasenga muvuge ngo ndibishoboka. Yesu arakomeye. Mukama ali bulungi naye musajja onzise Gatonda ni bulungi agala kutagwe kubira Yesu engalo z'amaanyi kubira Yesu engalo z'amaanyi namanyi urugamba go bafe naye Gatonda egenda kufa arashaka ko bapfa. Famire yona bwe kano kawara kabera ko famire yona egenda kufa egwewu agakobwa nikabaho famire yose irapfa. Muvuge ngarabaho abakorera abazimu abaho akorera fire rekura soka muri we fire fata yo mahemi tubanze tugendera ke from Uganda from Uganda mama Gatonda agupe mugisa muri nyaga ya Yesu
icyo gitware muri nyari ya Yesu. Okay, ariko iyo ndi mu mwuka indimi zose ndazivuga cyane. Asifiwe. Amwatashe reka nze mbarekure. Idibo ele hosa distance. Mwitsa abazimu bose. Menagwa ibicaniro bya Satani. Nirukanya amahembe mukuje mwirimbi ryarakaye. Lawi emai mukuje ku mupfumu uri mutukura. Toride bangole zawa. Tidekdi welestan kidewa. Zone stance bint fage. We entie Jesus fire. Fusururaje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Tware n'amaraso ya Yesu Kristo. Fire. It's over in the name of Jesus.